ولی تماشاوان جا ام کارودان این بیشاری دشوپین هلبته فشار سر اصل هریمی بشاره که متسیدار تحسبان جبرکو هند ولاتین بباندورین هریمی هنه وکو ترکیه دی بیجه جریس کا بیشاری دی مجی وگیره اگر اسرائیل نهایت سکناندن دی بدر انجام این بیشارین گلی کاراسات بار هبن برئیس حسن اوکتای شروع بکاری سیاسی لانقره دی گلمه برئیس اوکتای سپیداتا باش به گلو او چه سدمین کنکریتیو اساسینه کو ترکیه گومان سر هيه لدترسه کو افشار برفره ببه Yani Türkiye öncelikle Orta Doğu'da بله تركيا دەستپێکی نەخوازە لە ڕۆژهەڵەتە ناوین شەڕێکی وەهابە تورکیا بە سەدان ساڵە دەبینە و پشتی ئۆسمانیان یاداوێ دەکە بە خوین بە فەرمێسک باراک لە ئەنقەرەی گوتگوتی 100 ساڵن لە ڕۆژهەڵاتە ناڤەڕاست سیستەم هەر هەفتیە ئیفادەیەکی وەها دربرینجه کرد و ترکیه لجینارن خو لعراق سوریا نهاجی شر ایران و اسرائیل استقرار ترکیه جی خستیه مترسیه لعراق هندزان لشر کنداوی و حیانها جی کوچ هبو نهاجی جارک دن اری کوچ و چه ببجی ایرانش بو ترکیه جبو ترکیه جی راوستیانه و حلوسته کرینه لدمن بوری دما افدیتمون دزانی کنی گرانه ولی برئیس اوکتای جبلی روشا مروفی اما بحثی روشا اولکاریه بکن یعنی ترکیه بو دلگرانه کو و افشاره گفه لویجی بخواد دمه که دا ترکیه انداما ناتویه ترکیه ولاته که هری به باندور روشالات ناوینه پیشترجی پیوندین ترکیه و اسرائیل پیوندین استراتژیک و بیز بم تایبتی دواره سربازی دا بو وگا و گلو راج بوی آوایه Yani eğer Türkiye'de İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı konusunda tedirginlik duyan bir اگر نیگرانیک هبجا لیولاتیان کو اسرائیل و هرشکی بکسر ترکیه و بترسن یعنی حوالاتی و ترکیه بجح بهلن هون تماشا بکن اوین کو جل ترکیه ددما شریده ولات یعنی ولاتی نرویه لترسك دبا جبو ولاتيان ليس وهذا بجمكو ولاتي نترسن دماكو عندي شيء وانا هبي ام نكارند في جغرافيا دا بجن ينجي تشتكيدن پیویست ناکش برکو دمن بورین ده سوریه ده اسرائیل ده هون دزانن کو هن دولتن بچوک و نفچین همون کو ترکان آوه کربان به هر آوائه کی اندیشه کی بفای آوایی ده مجوی ده تماشا بکرد دیرو که ده حتی نهاجی پیویست ناکه لیدما بریار بیندن جیانجی روش باوایی کی بچه پیویسته گل ولات ترکیه جی بیتا گرتن و پیویست ناکه باوایی کی وها هزر لترکیه بیتا کرن یا کو ترکیه دخوازه او دخوازه استقرار هبی ده روژن به ده امل هم بر هند مرجن دن بن شرط مرجن دن هند زانن پیست اسرائیل شیار به هند زانن کو نها ایران چه بو ایران نخوشخانه یک کر آرمانج و هر وها آوایین دن کردن که آرمانج و به همان آوای اسرائیل جی کرن لو ولایتی ده ترسن ده چن آلیه قبرس ترکیه ده اسرائیل جده ترسک ای مزن هیا ترکیه دنبره هر دو دولت دا گوتنا و یا دوی sistem ve rejim değişiklikleriyle karşı karşıya kalacağız ve bunu Türkiye ile Amerika birlikte Türkiye وید بیشه بله برئیس اوکتای دام سیستم هر هفتی ببینن و ترکیه لگل امریکایی و گوتنا خوب بیشه دیمان گلن مترسی دارن برای خوب که اف دولاتن زلهزن سربازین روشالاتان نوین چا پای تختن هفدو دکن آرمان چه دومانه کو چه ویران کاریک لپی وی شاری هیه لویده بری بردام ترس لگوارتنا جیوپولیتیکی هیه گوارتنا جغرافیا ویده برش خواه لویده بری پشتی سایکس بیکو و گمان جغرافیا که اثباتا دام پیدانا نف دولتی هیه بو بردام ترس وی که هیه گلو تدبینی و کو اکادمیسی گلک جارا لور مباورا روشو باندیه
ev şara de baznevî şerî berfirehtir bît? Yani savaşın büyümesi İsrail ve Amerika'daki Yahudi lobisinin Trump üzerindeki etkisiyle mezin buna alakalı. şerciyanna Yahudi karigeriya lobisi İsrail û lobiya İsrailê li sektörü, Amerika Yahudiyên li Trump'ı Amerika ve biryar İran'a bidin bir eger savaş açmasını li bin fişara wan gerçekleştirirlerse o Trump zaman savaş silahê zêdetir Çin, bide, Amerika biryarên savaşına zêdetir döner. bide Çünkü wê Çin şer şunu bibe bekliyor, şerê Çîn û Amerika'nın Amerikayê İran'a mezintir jî bir bibe. saldırı Ji ber gerçekleştirmesini ku bekliyor ki bütün Çîn imkanlarını temaşa İran'la dike seferber ederek ku Çin'in Amerikayê ilahi biryar bide koşullarına bikeve nava şerê digel Türklere İranê ya karşı kurmuş xwedina olduğu Çin Seddi'ni wê wê bu sefer demê Amerika'ya karşı hevkariya İran'da kuracak İranê bike ve bu û li aslında hemberî Orta Doğu'da Amerikayê sınırların hevkariya değişmesini İranê beklerken bike û her wiha Amerika'da bir temaşa sistem bike û değişikliğine veyahut da bixwaze ku devletlerin, sistem eyaletlerin bên parçalanmasına kadar guhertin û her Amerika'yı wiha içine kapatır. Amerika Bunun jî için Trump bunu wê bildiği wê için demê Yahudi lobisinin xwe paş ve baskılarını bikêşe bertaraf lewra ederek Trump Orta Doğu'da vêyekê dizane İran'la û başlatmış nakeve bin olduğu karîgeriya nükleer görüşmeleri lobiya û her 5. wiha defa dixwaze gerçekleştirdi. bu Gelirken bu vêyekê İran'daki danistanan bike devrim hû halkının dizanin ku direnişiyle bu karşılaştı. cara Ama pêncî xwez hatırlayalım, danistana li gel Netanyahu İranê Suriye'de, bike lê de Türkiye carek ile hadî bêjim İsrail'in Netanyahu li karşı gel karşıya Sûriya, kalma İsrail durumu ya üzerine Tirkiye koşarak Amerika'ya dixwest gitmişti ve ev Trump'la dewletên yapmış henê olduğu bikevin hemberî yek û şer toplantı bikin sonrası û gerçekleşen çû basın Amerikayê ji bo toplantısında vêyekê Trump şunu Trump söyledi. piştî Dedi ki gotina Erdoğan xwe benim çi got dostumdur. gotî Erdogan Onunla dostê bir min e problemin varsa bana li söyle. gel wê eger Bale. programek Bu hebe problemi bila ji çözerim min ama re bêjin Macron bak ez ê kaydedildi, vêyekê cümle bikim kullandı. lê Ve onun hemen Macron peşine jî gotine dedi got ki lê dewiya wan İran'la kê çi got nükleer gotin müzakerelere başlayacağız li gel ifadesini İranê kullandı. em ê Aslında danûstana bikin burada li ser çekê atomî Amerika li yani vê Trump derê Amerika yan jî Trump Netanyahu'ya weke serok açıktan mesajlarını verdi. Fakat ronkirin da Yahudi Netanyahu lobisi lê Trump'ı Netanyahu û baskılayarak lobiya bu wê fikrinden dixwazin caydırmaya fişarê çalıştı lê ama Trumpê başarılı bikin olamadı ve û Amerika wî paş İran'la vebînin lê 5 serketin müzakere nebûn. görüşmeleri Pênc cara gerçekleştirdi. danûstanên Nükleer atomî görüşmeleri hatine gerçekleştirdi. kirin derbarê çekê Altıncısını atomî İran devrim ya halkları şeşin engellediği için, muhafizên muhalefet İranê ettiği için Amerika hind astengî Netanyahu'yu çêkirin baskılayabilmek adına lewra İran'a Netanyahu bi fersedî özellikle û Amerikan fişar li ser istihbaratının içeriden Amerika almış û olduğu Trumpê bilgileri kir servis û ederek li devrim gorî muhafızlarının 20 zanyariyên komutanının ve nihênî önemli merkezlerin yên vurulmasını önlenmiş oldu. istihbaratî Amerika bir taraftan êriş İsrail'i kire ser bastırıyor, İsrail'i cihên kontrol giring yên tutuyor. ewlehiyê û Bir taraftan serkirdeyên da mezin İran'da kuştin devrim li hember muhafızlarının bütün wêyekê jî mekanizmalarını muhafizkarên tasfiye etmekle ilgili Amerika İsrail'in yên önünü açmış İranê oldu. hatin Bundan sonra tesfiye kirin û hemû tekrar imkaniyet ji bo masa vêyekê kurulacak hatin ki bikarê bunu hem înan. Trump arzu ediyor hem Trump İran arzu arzuyekê ediyor. wî heye û Ve İran masa jî kurulduktan sonra arzuya böyle wî bir heye anlaşma ku carekedin gerçekleşirse mêz Orta bêdanîn Doğu'da û herhangi bir danûstan bên kirin jeopolitik değişiklikten dema ku ziyade danûstan jî bê kirin guhertinin tekrar jeopolitîkê huzur li gelme navçeyê imkan çê ve nabe ihtimali û her wa görüşmek ihtimaliya Trump wê konusunu hekê heye artık ku istikrar carekedin kıymeti kalmadı, vegere. geçerli kalmadı. Çünkü Türkiye Cumhuriyet بله برای سوکتای اول سر اردتی تدیتن البته ایروژی که وی بو سیم جار د هفته که دا جواتا ولکاریا نیشتیمانی امریکا به سروکاتیا ترامپ بجفه دیدناتا و امریکا چه بریاره که بده گلو و بجداری شربه و پشتوانی اسرائیل یا لوجستی بردام بکه Yani Amerika savaşa katılmamakla ilgili bütün Derbarê wêyekê ku Amerika görüşlerini beşdarî vê şerrî ortaya nebe koymaya çalışıyor. Trump katılmak xwest istemiyor ama hemî tiştan Amerika'da bêje Yahudi Trump lobisi naxwaze ve bejdar bê lê lobiya Trump'ın partisindeki Yahudî etkili û her wiha evên ku li güçleri komarî bu bihêzin savaş, û Amerika'nın bu aliyên savaşa Trump'ın katılmasıyla jî ilgili dixwazin baskılarını ku sürdürüyor. Zaten Amerika bunu bikeve Trump'ın nava zaman şerî û her zaman wiha yapmış fişarek û olduğu karîgeriyekî açıklamalarda mezin görmemiz yawana mümkün. heye Ama hin caran İran'da jî em bir gotinên değişimin dijheviyên işaretleri Trump verildi dibînin ve li hemberî Cumhurbaşkanı vêyekê tekrar Amerika ile görüşebiliriz cümlesini lê kullandıktan carekedin sonra hûn Trump dizanin ku savaşa katılmayacak ama İran, eger İsrail İran karşı bi atışmaları zelalî zaman bêje em zaman devam dixwazin edecek. leger Amerika Trump ile İran wê tekrar masayı danûstana bikin Trump kurduklarında, beşdarî barış vê şerê masasını nabe û her oluşturduklarında wiha eger nükleer mêzekî danûstana carek müzakereleri, hadî bê görüşme pêk masasını anî derbarî oluşturduklarında çekên sanırım bu savaş atomî devam suha etmeyecek dibînim ku ev ve şer kontrol altına bitir alınacak. berdewam nabe Öyle û her olunca wiha da wê bikeve hem bin İran kontrolê rahatlayacak hem bi vî İsrail de awayê rahatlama olacak İran ama û İran'da İsrail jî yeni wê rehberliğin murtah ve bibin devrim wê muhafızlarının bizanin ku İran'daki her du alî etkisi ser keftîne azaltılacak. û İran'da her Cumhurbaşkanlığı wiha sistemi karîgeriya seçilmiş, halkın seçtiği İranî jî Cumhurbaşkanlığı
وكمتر ببل نافچه وهروا كومارا إيران يجي بك حالتك استقراري وهروها أولوبيا لأمريكا كود خوازن نفير رزا پهلوی كورن وبين وبروجي كيوان هي بخن إيراني أفجي نممكن أجبر كو دولتك واليكو ماري هيا وهروها وببن دولتك كاريجر ديسانجي لنافچه لب في آواي لقل نتنياهو لقل حكومة نتنياهو ناقهن چه ريكفتنا ولی برئیس حسن نقطای شربکاری سیاسی لانقره گلی سپاس